Nilapa nidan ni leke alhin tolona angai bangin akashwani Kohima aku ki program akipan kitai tupo nga pang semin sitlo amasan tuso tumakai London zone go Air India land nan tu situ state na reservation policy vetu dile ILP pat do dilam ki sa boy pide commission khat state cabinet nin phut do tading AK Mishra ko ma chief minister pun tukhon na sim lo ahi dihi nagate ki hol na hetia anavel seikit tun thuso lingin London zone go Air India land na AI 1712 zan hi Sardar Vallabhai Patel airport na kon akipat do minute khat zong leng manlovin agala Megani Nagar Michen nala Dr. Ho umna insang khanin agachun to sit na sata atu inahi kung lenga chu atol mini van leng thacha mi som zaw nan agomin mi zani le som lile ni ahivin hichila a zakhat le som gubla ko chu India gam mi som ngale thum chu British mi Portugal gam mi sagile Canadian khat ahivetin thulut chuna seje len na atu mi zani le som lile ni la a mi khat se abo asu cha 18 thulut akimui len na athi na tu ti lova insang ga ketat sunga athi zong aum kinun chukit le Gujarat Chief Minister Lui Vijay Rupani zong tu se tu la chun azavin hi akiti Aircraft Accident Investigation Bureau AAIBN Air India land nan tu sit atuna azi holchil na to apantan Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidun tu hol nahi International Civil Aviation Organization dandung zuya tu hol na ho chil hading ahi ati Van leng se tu na chungin Chief Minister Dr. Niphiu Riovin lungkin na le alainat pi thu en phongin tu lungjin na phat sunga akitong khale thina to insung mi te tauna akop thu zong thupu na hen bole Deputy Chief Minister Y Patanin zong atu thot na gamsung pumpi tong kha awang se thil tu khat ahi ati hi che tu set na hin lungnat na nui mang thelo maha khat adal ha na he tin asebe akisu che a thil gon nia kon inner line permit ILP pat do dia state cabinet nin thulu na semta chule state government no ya na to na a chan ki koi reservation policy ve phadi member nga hi na commission khat zong phu do dinga gel lu nei tai hi che thu hi zan hi nila lama chief minister's office a cabinet to khom ki chaza tu so mi ho koma minister CL John le minister Temjin Imna along tenin ana phone do lo na hi Minister CL Johnin phochil ta aki ho hla nungin Dimapura ILP pat do na hi luizung bedin cabinet nin asai latan cabinet nin head do ani dung zuya naga hilo mi tampin indigenous inhabitant certificate ho akila uthu hi home department in phate a avet hla din thu akipitan chuzong le ILP category 1 chule category 2 ho smart card ki pi ka a offline na hop thei din cabinet nin aphat sa ta eti Minister Temjin Imna alongin lakhat phat sunga commission in vet la anei dung zuya state government in zong thula khom na nei ding chukit le commission member a hi IAS ni chule Central Nagaland Tribes Council Tenimi People's Organization le NPO akon thaleng khat chi kisubi adi wa hi ati tu so ho hi Akashwani Kohima akon hong ki phunga hi Center Thaleng AK Mishra to State Cabinet Minister Hon Zan hi chun Kohima a tu khom na anane zuvin hi Minister Temjin Imna alongin NPO thubui na hole Frontier Nagaland Territory te ni thu adin anaha ki season Chief Minister pun State Government din mun thing selin Milun Mishra ana sepi sonin thule la he koilova zangpena NPO thil thum se khoma su dai dile ching thei ta angai tu nei bedin tipna anane ze ati Cabinet nin nagate chung thu aki hona agel khodan vet do sanan Chief Minister Dr. Niphiu Riovin kichi selin Milun Mishra za thu chaina sim do loi ahung hi di nagaten mukal akinga lelin hi chi kine PR kine kha da hi anati State Cabinet nin zan hi to khom na nei sungun NPO to Memorandum of Settlement MOS ki kai chu
phat masa kinup tu banga ga ta azui di anga ze ati cabinet nin hin la MOS sunga point som le ni ki wat ho hi sei tu hom the hi ati Higher Education Department Noya Assistant Professor le Librarian Zakhat le Somli le Sagi ho to amun ki pi chunga boina thu ho vel sei kit na anani zun High Powered Committee sei hu na thu ho la pi nan cabinet nin thil gon ho department in viphakit hen lang zong le post sim dinga phut na ho zong cabinet henga hin tha lung hen tin thu api Indradanush Gas Grid Limited in State sunga gas pipeline zandi ati thu zong cabinet anaki het sa in cabinet in zong kilometer zakhat le somli la a kilometer zakhat le sagi dinga bo NOC akipin kilometer som thum le thuma din akiwat na lazin hichilama bol dinga ngai zo si manoze muhentin thu api na hi hop hen na chum nozin HSLC le HSSLC sangni somni lenga a mi kho khela pachan simlai zakhat le som gu beni ho ki pa man anaki pido ovin hi award ki pido ho chu HSLC le HSSLC topper ho dia governors award MILs le skill education subject topper government school simlai ho Eastern Nagaland district HSSLC team kivet na science lama governors excellence award chule HSLC le HSSLC topper ho NBSE award ho ahive kipa man ho chu school education le SCERT advisor Dr. Kekrelule Yome in governor pu thalengin anapito e Dr. Yome in gamkai dung juzin thim zil chule pachan ho ki khit na len ta mu do ina umun ahampha district ho akun sang ta alo hling atamun ahin ipi hile het na chi na hin haulewai khentum umluwa changwal chule thlang pi amizo si dop sang theina tha ane je na ti wan noi to ke tu in Nagaland in zongza ni chun World Day Against Child Labor nit nan kohima akin kinei sung chun kohima DCB henok buchemin japang akum hling lowa na ke to asale na tonga ki goi ho le thu dingin state government district vai hom ho le ho sa tum ne ho ki gusade ma thu nam det kit nan sei phung na anenezin japang chunga en khan na thu ho deep chaluwa thu he na nei din nge na anenezin aman lung khampi kit khat cho nagate chon le khan dan to hitia japang su gen thein ho he pawma anahi bovi anati tu so khum khana din avelin tu so thumakai London zone go Air India land nan tu se tu state na reservation policy vetu dile ILP pat do dilam ki sa boy pi de commission khat state cabinet nin phut do tading chule Milun AK Mishra koma chief minister pun thukhon na simloi a hi de hi nagate ki hol na he tia anavel seikit tu so he chan chun aki chai tai tun pu chung hen lam kain a pula pala ki sa ngai panuitin som khat zo le pu se khulun chong loya kon holim na chong ananga jati